Мына урматтуу достор, головнойдо атыш болуп атат. Мына бизден жарат алгандар бар. 2 жаран келди. Жарат алган бул скорый помощьта дагы 1 жараныбыз бар. Кырдаал дагы оорлошуп баратат. То есть туруктуу деп айтканга азыр кыйын. Врач жоқ па? Врач жоқ па, врач? Врач жоқ, такпа. Yarın bahçeye geç. Çoğunları çatalım çok kara. Минометмен атып Atı da yok. Berbeyi takma, berbe yok. Onu da mı? Beş kere bir Kaçan örgütlenen aşık ettiniz o zaman. Kameracı bunlar da alır hem bir. Meni sırayla aldı Кудай, жаш балдарга тийиптир. Şu avtomata beti kama 5 kıtı şu yerge. Yergeyle verse el çeşme at. Bizi kötü zanıp titişen kardeş bu ata bilesin mi? Aa, bilem. 4'te bilesen şu aydan kamap gördü. Az hiç kim aytalar mende vardı. Duxuңuzдар түшүрбөңүздөр. Duxunuz örgömüzün. Avtok konuşkan. Duxuңuzдар түшүрбөңүздөр. Cenaturu. Ben biraz sağlaştı da şimdi. Olar hemen atımdan kadın gibi. Avtomata atıyor oğlum. Siz bardыңызбы шака? Yok ona. Yok kaçkan. Kardeş, reklam mı diyorlar? Тартпайм сизди, эч кыжалат. Yunan'ın, pожалуйста. O reklamını bardağını mıltıklarda kötörüp atla yürgün şefterge var, o şerge var. Bizden alıyoruz tartta. Oturmaydı işte. Мына урматтуу достор, октун үнү сиздерге деле угулуп атса керек. Bizimkiler önce örgün, kıtlar çındır örgün, at değil bay. Kelan keyin maknatı, zandak dağında. Bakalım ben işte bak. Kulabat da şey kulabat. Мына ушул жактан ок атылып атат тажик тараптан. Aşık, onlara yenilik avtomat birisi cede taşlar cedeyiz den geldi. Cedeyiz. Burası kiral bayız aldı, bize ok çok. Orada kaçıklıkta taşları biliriz. Hem ne hazır? Yok, mıltıkta belli etsek. Kapı oturat da biz atar veririz. Nereye veririz, atar veririz. Niye gideceğiz? Ben kreatif etmeye burada altı da olma. Burada paloj. Güzel bir paloj. Жақшылы бақылау. Неге батырка отыруда? Өткөн жактан өттү, аркадан өтчү. 2 жол менен видеом тосуп калып атасың. Врачтар келдиби арка балага? Ayniler başladı. Yak oyunda yak çalışıyor. Военныйлар атышабы? Öde жаққа кетмеш. Öde жаққа кетмеш. Мына достор, азыр мына күч түзүмдөрү дагы атышуу башталды. Başladı böyle. Biliyorsun çüktep çekti. Tekrar kal. Ötsat помня кайтып. Сыңза. Таныдым. Жакшы рахмат өзүңүз. Хоп, кака кирем. Каяка? Narsa kırıcı olmaz. Азыр военныйлар атышып атабы? Военныйлар менен военныйлар атышып атабы?
машинасында жүргенімізде бектің задание менен кечеде кетиптир. Бектің кабыл. Ол не өсі? Ол. Бражлетин жоқ менде. Yerде olасın. Неге кетіп тастар? Тигинерек çıkmaydı. Ыдырақ шығайық. Азыр военлермен военлер атышып атабы? Уже елдермен елдер емес, военлермен. Мәлі оны шығайық. Hayda hey. Arzu ederek çıkasın mı? Başta var mı? Бияқ мен шығып тұрам, а? Урматтуу достор, бул жакта азыр жергиликтүү тургундарды бул жактан көк таштан чыгууга талап коюшуп атат. Кооптуу болуп атат. Өзүңүздөр угуп турасыздар, ок атылып атат. Азыр күч түзүмдөрү менен Кыргызстандын күч түзүмдөрү менен Тажикстандын күч түзүмдөрү атышып атат деп маалымат. Мына яка койчу дөөлө. Качып кетет экен, ана автомат бер. Кана автомат бер деген жителдерби? Азыр жителдер каяка кетти? Кайра. Үйдөгү. Бияктан да чыгып атат го, мына айылда. Миномет. Мына тажик тарап минометтер менен атып атат. Буларга эме колдонулбайбы чара? Учение болуп кетти го, Кудай сактасын эми. Болуп атабы? Ошол чогуу жүрүп. Ушактан атышат. Аксай. Тажик тараптан атылды. Аяктан, бияктан да чыгып атат. Кырдын баш түтүп кетти. Кайердасың? Алыстагы эле турасыңбы? Физиклер колдонуп атабы? Урматтуу достор, абал өтө оор. Минометтер менен колдонуп атат. Мына көрдүңүздөр, мына кырдын башына атканын дагы эле түтүп турат. Бул жактан дагы атыш. Ал эми бул жакта калашниктер менен. Калашникпи? Арзбек, жарат алгандар боюнча. Жакшы угулуп атабы, атышып атат. Тең машинага турайык. Солдаттар дагы. Солдаттар дагы.
Улуу атаңыз сізге. Бisiklerde уже қолданып отыр. О, берки Көкташтың içinde бар, Қалабойда да. Жаман болмайды. Аялдар чиіп кеткен, да, чиіп кеткен. Бары келген бары. Бары неме.